Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Mahil Farmarion River District kemudian ikam ban sa ajit semaim taksi ba indul sibun ba ikam di masa teng mahab bentrulung dengan isi buat semai dekat jadi real bagi para nongrep dong baru aku ke River District sama kung sana ngi kinongrep pulang ba ini bekas sarkar kam singkha isa penjular mariang kabaga kompetisi na taga jingsi ko aslam begini yo mengi kinongrep dalam jiapat kita ke badon hakata kabor ni badon ka jiadai ka sarkar ngi wud kapan keluai mensiu sekitar berhak berhak menyo ka jingarap dan kalian ngi ka Farmarion River District ina kani kam persang iban mudin naga state government ban naga blok ban naga department of revenue maka baar kalong ba yo iba kum kinong iba bunsin kinong rap ni border bisa 11 haji way pat bisa menreo naga sa penjulor kinong rap ini penjulor gimarem kenu iba ka sarkar kasih gitu sa penjulor gimarem hay haji breo ni haji marap ibasa agi border kenu iya do menta misi do ka sarkar asli benyakren ni gitu kinong rap isinga ipat ba kenu sim ni isu na mata ka dinga kinong rap dan kalian ngerti ka Farmarion ya kata harga ke ba isu ke bahman ka bangin sa pensiyo sa sarkar ka bangin likit ke jingkang di menteri beripet ka rap karang mat ibabuan ba ke jingkrai ke jinga jigen orang kum ka mat penbiang si ke karap ka ba lada hadu menta ka sarkar kampat la mat penbiang jigen orang benrap wad hagi ayom telang kamu ka sarkar kadang fail kan kom trekam ka sangka kamu ke kursi trekam sangka kamu kampat long fail Wah, ada sarkar kalau pendidikan kami ingin bangin rap, kami ingin rap bagi formen telang bro, ngiyong borok sawayom ngiyong benrap, kamu kali ngiyong good, ngiyong very good kini mentang sarkar. Yang isoba ingin ikan bakhandat, kaba kalian tungi ka SFU, Hill Farmarion River District, ni kesnya sudah sarkar lembaga media, ban in persang ban mudin bro, ya kan ni state government, ban lalong hakanu kuno kabanta, kami ingin rap. Betul kini kalau kita saja rengkat bagi ba nongret dari Westing, nying skembe ya kan urim, badalelehi ya kan uga jika ya kan urim, minum pendem, ban ini ada saman. Tengah kumu Jeral Fitri berangkat je entah kesini ngakwa berpempau halor jong ditau ba dibangi alum yalang kesini rengkat buat di nang yalam ini ba natifal budi ba komandar Sangkeliang beri presiden ini bareng Pak. Deka ke bang yalum yalang kalong ba katong gejungi ban kinlenti ban pintiu ban yalam yo nong rep kumbengi i menta bunsin nong rep musai marwei tem nong yalam. De nakata-katao hadin ba ni kum kinong yalam jong Hill Farmarion yo i bo nong rep musai kita niwan ya kaban ya pliu jengmut ban pintiu ban peni ya kibebun teli kilat kilenti hagi bedai bak nong rep la kalong lada ni kwa ban pin ketiu ban yo hakayo kakwat nang tau sembah ka ba yadai ban bonong rep un yo sembah kakuar ka babiang kelada klem nong yalam nong rep ikip ayu bau sembah udan la kalong ladang yadai bat ki kidawai desien ki ba ngiu kum kejuk ke pamta ngihapan ngerap kerkom ke batmai de ngihapan pen kum kita ki awareness te yo nong rap sakadau ngi mi sman ban sim ni kan kli ban yalam ki haparo away ke district ke bahap apa ke riboy khamtam kan gasi ngi lum yalam kalong ban donno ki block level ki unit level ki circle level haki dong di thangi bahap kut usam dari riboy nang ba unong rep unong sa din su nang nes kamat katahay ka ba ngkwa ban yalum yalang kanil sin ito naliang junga kumo adusar habang ang sagit mata kasi o adusar jong ka SFU River District na kapat ya di ba nong rep jong santali konsi kibangat ko ka River District ba kinsilang bat ka Hill Farmarion kabadon diterkam di haman di blok kebak kentuk ya ka Bholmong blok nang tay Komsning blok nang tay ya ka Jirang blok bat ka Komning blok de lamba ka jing kentu jing telang jing ki di kermen ba ka ne ka tong jong ka ne ka seng rep
ngelak bangun rak kisah yang ditoi sebab tang tai yang mentai mi kot iwer bangin ni kelang dekat bagi pebak. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. we love Hello Meghalaya.